your boss Ronnie Asase at the young coach. The Yasan SHBM live. Our Kumase High Court. Now said the free Bemrek Academy, Shabia, na that the Lumba, Chas Kojofusu, Saturaniba, Sabi, Niwachi, and Sensem, Internet, yes, ya court. And say Bemrek Academy, and the Bia Yasha, Kakran, na Yishia, the Kumase High Court. Now the better for Bia, Yedi Mama, your boy, as someone. I said, Medica can, and then so. Ejanya nkopon adom aboaye ehu ye mabo aye adom ya yasan ehia bia ni nyina efa that Lumba Charles Kojofosu ikuna ye eho ensensem ti na ya ba na abusua de tense ne ya ba beduru hai of course nyame ya adom na court efrasem na de bekoso de betwa gu bia asijua ye besan ya ba de de munchemu abesomo de bekoso bia no ejanya nkopon ya adom na obi kwan ma ya all the rundown, all the updates, and whatever it is about Charles Kojofosu that Lumba. That day, the court and seminar, get the Munche Umberton. There was some friend of a kind of Yama who rundown kakra. And ne court to ya banner, which Lumba ne court to the banner. And you could not nonsense and then the court at Nassau. Could I no incense and say, and some day be and a bedtime court. But the net there, yeah, court at Nassau. Kunaye and sense and who the legitimate wife is and who is supposed to be the widow in line with the laws of the Republic of Ghana as well as Akan and Ashanti customs and traditions. And nothing ne yina ya BPM ewo Kumasi High Court na ye bompa say ejenya nkopon ya dom na ebredu na court efrasem no abusunya de bekoso bia ye de mu enchemu ene emu amanebo ebesomo ewo by grace TV di kache woni no so kan che ni access abready we are live from the Kumasi High Court. Sabre atmosphere, yeah, waha frama ebo waha nipa yeah eba nina edi mama ebo esom. In about 2 minutes ago, and that the Lumba Mechema me Akosua Serwaa lawyer yeah Wid0w edi amano meche lawyer kusi obabeduye na ene wone na lawyer for na eko court dynamonti and check just some few minutes. And Sabre Amanoka say me confirm the amount exclusively on by Grace TV say lawyer kusi ya lawyer de Emma Ojina de Maya Mame Akosua Serwaa Sabe Waba Abeju and check cry about 2 minutes ago and I could see Eba Abeju. Of course, I learned Abusia painting so Abba Abeju, yes, Sabe Amanoka say Abusia painting and so a court dynamo honum. So they see it here. As someone can bring your swing. Time is not up, say court get fast 7, but then penny for Ebano and I shall see ya day one man about someone. I was afforded being soon kakra or Muna Ababidra or Betai a seminal echi Nabibia and so I asked with Jinty and the first day I said now no kada buy even though na a car ya dark court a shas in answer dear but then sat down yeah you buy na a CMC and a course so you can say CMC Abusiano any case management conference and all and of course so and down why you buy na ni na say you can say case management conference Abusia say asamaba court na answer na court ebetina asem so na wadi asem no awewere mu no de di kan koso ene say omo makwan ema wa adanse bia wo bia no o de ba ebedan court adanse bia ani nchemu bia usu say ebedru court na beka court a ebetimi aboa ama asemi ya court ebedi no ebetimi aboa ma wasem no enya nyina so a na court makwan e de ba that's the CMC case management conference into nano kwada and an yankopon trade ampo ya domo a obi ekwan mu ema case management conference no bigina e sha se from the Kumasi High Court and of course ebra court ema kwan ema CMC case management conference e sha se ni na edi mu adanse ya te emu nsem bebre say adanse omo baba ya dance for e di ama ya ma me Akosua Serwaa omo baba ya dance for edi ama ya ma me Broni onyina eba ebedu ya sabi onyina do adanse make sure say do onyina din baba dan court enfoni ye bia betime gina mo di adanse die be hia bia ni na before eba dan court I say enya asem petu akwa na ye ya court ye say nyame ya domo a net day which is the Monday and then Monday the 17th of 17th of November 2025 yes Sandra never to us na sabre Big Ben you need some training back asem we wadi akire pa wa beju anti me na kwa aba na tempa busia wa my rundown and then now wa my rundown na di Akosua
yɛde mu nkyerɛmu ɛne emu amanebɔ asom nti okay big ben wɔ ha yeah big ben yɛn kasa kakra wada ma ɔbɛ deɛ bibi abɔkɔ deɛ na me adom na sɛ nyame adom yɛso yɛ ho yɛ paa big ben asɛm yi wadi akyirɛ nyɛ asɛm ketewa ɔkɔ aba ne adeɛ ɛnɛ nso yɛasa ahyia biom wobɛduru ha bɛbrɛbɛ yi ɛdeɛ na wobɛduru yɛ akɔ so wobɛtumi atwa mfoni akyerɛ me ne mahwɛ fɔ wada ma okay and then me do at 7:30 okay na me buy no because her notice board okay because notice board you know na as usual say nkomu mienu din be wo ho maami Akosua Serwaa din be wo ho no na eni ho okay aha but see am no ka say abusuapan su din na e fan say eni listing okay what you say okay but abusuapan aba okay na ye maami Akosua Serwaa say as papa Sh0wdown yen hwe ha say as okay yes papa Sh0wdown sabre evangelist papa Sh0wdown no babu yes yes papa Sh0wdown and then ye maami Akosua Brimpoma omuna ababedu ye me ho na ye ntwafo ni efa enche ahwefo yes enti nyame nipa evangelist papa Sh0wdown no nyame bi for say asempakani papa Sh0wdown sabre busia papa ababedu ye ntwafo ni enche ahwefo na yes ti papa Sh0wdown and the front seat no na chi eye maame Akosua Brimpoma that Lumba eniaba and also at a back seater sabre onina bi yes enti that is papa Sh0wdown yenhwe ha yes evangelist papa Sh0wdown and our babedra ye de emu amane na so na se na enye kuma kra se de tie da na no na ekoso e wa ha ya ye de mu asem ani mu amane boso na back seat so ye maame Akosua Brimpoma okay ye ntwam for me yes ye maame that Lumba ni aba ye maame Akosua Brimpoma na sabre maame so aba abedu so na te back seat wa ye de no so nchemu ene emu yes amane bu na esom no te boso afo ni bi and Wabidra, in the Kumaka, that's as usual, you know, ever process the young Tiano, not the Kennedy, so they are someone, they are coming their numbers as usual to next city, yes, and see, Akosua for my mommy about you. Yeah, over Abeti, the Bokosu, nothing, yeah, and so I asked you on the Papa Sh0wdown and the Wamuna about the Jew, come as they say. Nyasam Pitwa Prabusia, and the place to be the Kumasi High Court. The place to be is no other than the Kumasi High Court. Is and say a jebo, and ne Yamia Dumoja, a Benya na court Ashas here. Is a num and a court yes one if you now pim if you are Yanina and Sensilia and a court Everton Sonti. Sabre and ne Shasi. Him say a funny affair will be a na wabedi akyire na bibia enso aye asomdwe na bibia aye ka behwe se dia esiete that is it about and then so they also ye hwe anim na se ne dia ekoso ye ni na efa chas kodwufo so that number hwentuni ni kuna ye emu nsensem ti medika akara da man sense bi se ne ensem a ye ka e wa ha ensem a ne court e be ka no kuna ye ho nsensem enti nye bibia se kuna no na ye maame Akosua Serwaa and afei ye maame and as ye nuaba Broni omo efisi of ewo the Kumasi High Court and so on bibia aye asmudi yes nti ye ntwa the other side so ntwa hwefo na ye hu dia ekoso sabre ya beju ha na ye de emu amane bo ene emu ntremu nyina enso esom amansan said the city nti ase na mo a de ye maame Akosua Brimpoma and also ye maame na say ye papa Sh0wdown evangelist by any day and also ho asem esom said the ICT and yes nti papa Sh0wdown any maame Brimpoma omi na bedu na and also any kuma okay yes papa Sh0wdown say we nyame so phone ti abia na white na oba na share no say the ICT so we nyame kuma no okay yes nti that is papa Sh0wdown ha no the final ha di na katin ka oba ya ye nya kwanya nya ye twen kuma na bibia and so ayas we tabusia you bet you na ha ta di ga but sabre nipa na hyase eba yes okay evangelist papa Sh0wdown nyame enipa papa Sh0wdown mama Akosua Brimpoma sabre omu na bi yes enti sanity papa Sh0wdown at the front seat mama Brimpoma at the back seat na sabre omu bi do a ebi na so mama yebo eso mo sebia esi this is the atmosphere live from the Kumasi High Court yeah yeah and so mama yebo eso mo yes big man na okay okay okay
Eti abuja san ete na yento so na me gusu di nkomo e kyerensem be mu kakra na abuja na me kyerem ni se na no ya ye bae na okay na no ya ye bae na abuja that was me kyerem a na CMC in the course so and then ma court do betu bia se nyame adoma na dey na asemi no obehya ase na watena so enti ne kai se o ma bedu he nyame adoma court be bie kwan no na wahya ase every nsem no mo na bibia ayasumje we know very well said there e dia ya mama Akosua brempoma na say mama Akosua Serwaa the mra nimni abedu han so and the parties for Broni omo so e dia omo so beba then there omo nyina be face of sense ne o nyina be jina da kem in a massive showdown enye kuma kra so na dia kebia so ye de asom said ya it's until your bar now do again trouble of course so the be na ye ni juma so emfa emwa ha ya fe na ti ase na no epe baby agina na fe wo mo ese fit ase na mo akoport dan mu ebrenya nso we nya mfa asem no nti ye bisu awa ha agina akopon ya atom na bere ju no fasem no the be koso bia ye do muchi mu any more this number so yes ti papa shi and I didn't say my ticket okay okay, Papa she just said that there is no way Sebi can we give back the final because called Bedia Semarino. On the very optimistic, very hopeful Sebi yes, yeah, my man Papa she yes, yeah, my man we'll see. Na fe we na ko akotena Portugal. Ma me na Lumba na yeah, my man Akosua brempoma and the him brempoma no. Yes. Mommy, that's no. Yeah. Oh, yes, said we put you up smiling face now. Yes. Mommy, bring come in. And I was saying, yes, it's Mama say na bibia e wo nyame ho no. Mama say na bibia e wo nyame ho nti. Kakra. Yes. Mama say nyame anything. Okay. Mama say nyame anything. No kan ya. Ode akubra airport dan mo na. Yento aso abusafo na ya kebia so. Yemfa enso mo. Said ya okay. Yeah, my hand in the course. 13th na ready. The money man. Yes, sir. You say, "What on send me in you know." The money man. Okay. But mo dey atuna na no manim na the best but mo dey atuna nim say 13 for mo. I think you be doing. Ti no kan dey na mo dey atuna na no. Listen say obi a de ni afi. Finally ko here. Finally ko here. Yes, number 1 here yanka. If we are. Mo fi amusa fa en. Oh, okay. Na dey na mo say 30,000 change na chia mo offer interest escala. Yeah, inform penny for. Yeah, man, dey mo fi report ba dey be see ya. Good luck. Pass your friend say. Many coffee. Kofi me pass o ma me no. Postina for. Okay. Ona odi me let ya. Okay. Na o ma me ye hu ma me wa ha dey tia. Otukwan. Otukwan kakra. E dey nkwa since day 1. According to Ben Kwana since day 1 and he say ye mu report him. According to Ben Kwana. Okay, so mama tukwa dey koso na otani mi aba ma me brempoma na Akosua Serwaa no wachi ana wada aba full busa. Yeah, Bekasa. Okay, that's yeah. Yeah, my man, for Stina for su. The bar, yes, the bar, and I will do her. Yeah, then also, enchemu, and so more, and yes, some kitchen. Now, you talk the Big Ben chink will be, and I was yeah, my man, ever do it. Yeah, Big Ben. Now, you know, wrap up with updates, kakra. Yeah, or the my and then what we have to respect, and that day. Sabia is yet. Jabusia Safin over kind of Yama Akosua brempoma Wid0w. Yes, Mama so about legal wife one day. Mama, what by any yanker? Team legal wives. Say
They say yeah train. They were train him. Say and then nankasa na mo de dance for ne bebo. And now more omu gusoro. Madance for Omu nyina gusoro. And omu bantem. Ya bantem bedu ya 5:30. Hey, I don't have be asem no. Da be nyame a. So mani di akire. Let's hope say bibia be yira. Dabi. Say mama Akosua say wan nankasa wo yi. They say owa Waba Ghana. Waba. Mama Akosua say Lumba legal wife aba Ghana. Waba. Oh, here for Kumasa now to work. But you be all the maintenance them. Hey. We German or there. Oh, waba Ghana. Into obey there Ghana. Send you kuna ye want to enti no waba. There's a 13 na benya aba so. And dey mean to me. And then you be hu. Senior we na be hu chale. Alternative legal wise, mujidie and say if kuna ye because asemi na akoye kuna ye mujidie. And kuna ye no e wa court the court be kan no and ensu edi achi Amu wotidie say ye wo gidie se ya ma me akosho se wa na ye yira wo be ni ku ade enu nyina so wadaro o ye nyina so so na ye no ho ade e wo fie so so ye no ho ade and na ye timi try to big me because obi aware ordinance ye nsan ware bie mu ka ho tiene ni nyina e be hu ni o Say am person do Broni aware am be chan bega me. ah e be timi try to big me tiene nyina awọ court tiene ye wa ha so onye hwe se bi be man akopo but be bi and that the abeda odo di ache no and if you almost watching as you can born in say wadaro e ba mo chawo mo me yan ko ye ba e ti ye be Mo mi ana dada. wadaro ma ye ba to Mi ana dada. Mi ana dada. that's it. I'm supporting. That is it. Okay. And sanity, team legal wife no. Dodo no aba abeduru ase ya busua. Ya de ni na mo amanebo. Ene emu enchemu eso mo se dey see tie. Enye kuma kra. Ene Ghana nyina eni kire ase ya. Say wo nyina eba abetai ensem yachi na bibia ayasum. So as we are here, yeah, senior, yes, penifo so ha omo ye dwuma court obia eye na fam die nti nyame ya dom na wadom ye kwa na dwumadie ya hyase e so ye nyamfiri a o so ye hyase se dia kopem se ye bewie na ye tutu chese waze wakwa yas na busua ya busua na eye kwa wie ya afu tutu kan kunyagu form ya de kom se ye be kan kunyagu form ye nyamfiri ase yeah, a better form, the better yeah, the best more updates, education, development. I mean, whatever it is about this issue. After from na ye break it at the amamo. After from na ye break it at the amamo. Na bibia and so I ask you. So it's all about and the true widow, that's the true wife of Charles Kojofosu. That's the Lumba. And no, and ye mame. Akosua Serwaa and the brand on which the woman of the chamber new food man and after a dog Broni almost with German woman a face of life inside there bro inside the Kumasi High Court now for Bibia and so I boko the Bibia and so I as said yes of course somebody can Big Ben I say so we would be a cheap pan yes to I am a crabbe don't can be a kind of chairman more crabbe Just unia. And I want to be a deal with That be another Matthias. My rundown there, what I say, where you count you get you by you from when you would you have a pimp Saturday at the end of the teaching. Okay, and up no, also Namidi can show no notice board. Na a DBA anywhere, just say, obey appear our court. It's in the Sabia and the embassy from the beginning. As you who say, fancy maybe a trippy in Kakanka. Now media no crown so performance and our form at that time in the morning. Okay. I don't want to say a year lawyer or General Maya Mammy Akosua Serwaa a trippy in to Remuna who say, oh, that means near my Bacosu. But mind you, a bishop penny swabba and no wabba. No bow by no media and saying channel. I think the media is not yet certified with the statement last time or make you against us in my channel. But a lot of people so about you are in a room now identification okay it's in say the person in one after the other afofobi abi apiemu ne enso ewa nti I think say na you don megina that kam edidi nkomo ketenkete bia ewo ho anti mind you say in some no 25th this month in the year can be okay
25th of November. This month, yeah. That's how much now. Yes, and the year can we. Okay. And you know, I think and then the procedures about caution about also kaka. Okay. And afterwards, you know, the be film about man I have phone so. So far, the Yankopo the Abedu, Lumba case. Okay, let's big limit was here, and I'm saying, almost assembly within this week, 25th November final judgment. And you might bear one, yes, sir. Sapepe, so judge I would think the Mona can assassin with their okay. Due to say a yearly date in the account, or say, Tata Mokra the name 6 in the Yako 13th, okay. And I think, on everything possible, I say, they are organization, maybe a funeral arrangement in between. Okay. Wow, Matia. And also the BIA I come here for a set legal wise. They come in their numbers, but supporters and as a faithfuls of Broni and time home. Oh, Jane said the intina, I be the legal wise for no in their numbers. What do you think? Okay, for that matter, I mean, who is Udika or court and just what did them not correct? Aha, and rolling fans and also Obiana interested on that part. Okay, it is Obiba and the fans and all back deep down, no more. Yes, aha, it's no, I think it's in the I just hoping. So, Baba, I think so. Oman say we no ba more it almost so bad but akoye the day any on name change I mean say o ma relax to be behind the scenes omodo man shade that's how I see it. Sure okay that's how I see it because the bigger wife for sometimes omo comment be omo pass na so be one chain and also so I see say due to that it's omo I'm measure omo in a different way omo person omo control be cooler. It looks like say legal wise for no omo I say Omo are very aggressive. Means what's the this yeah. Because they seem to be say they are the genesis of the story. Okay. Or not the event say Broni no moon so they pass by. That's why they are just eager for something. Okay. It's so many and the back boom say I couldn't be bad. The BCBS you the mom. That's that's it. The BN ever said us. We have the BN on team that's yes. Until you Big Ben, Big Ben CEO of Big Ben Multimedia and then what have you and Kasa actually was a church and same and so they actually right. As it stands now, the update they say various parties no and when you feel with their mom, we now be to court I say yeah, I was in check and almost efforts, but I can confirm to you say assembly na nkasa de enya enhyase assembly no enya enhyase but then arrival of the various parties involved and Akosua and the enhyase kra achechre nyinam and so the achemo na him say sabria all the various parties so na babeju no na ekwemu atene ani mu ada ho ya nyankopon ya adom na obie kwan mu a ya ka bi anso be so come okay we be I ask me na bibia and so I as we said I see it so as it stands now as afraid no be kan ho a the tie say ye maame Akosua Serwaa manu fujin with the amano and the one ya kan na almost aba right it's okay celebrate legal wives as usual ye mama no ye ofa no na ye ne omo kasa senior be many kasa ka order man bibia enye asujue life from Kumasi High Court in set legal wives here odimu tinti man pa enye asenko senior akombo for there order man ya me there na ho there ye nyakopa dom me ho ye pa ye de nyame ase yen chance you say o the exams will be anymore but every day they bring to for abekan ho they want share anymore to master na what down hodi e dey acha me that say me din dey appeal to Asiama okay team legal wise for coordinator okay worldwide we dey near Ghana and team legal wise worldwide you are seeing na but bia because a man sorry okay a man said this is the time I tell so mutimi edi om ho okay free and share a warm our room omni bema bebra na sukonoma da krope no aba betena na maso no mo abregu iti legal wife eno na stand for pepe ye be ma abrabo atumpon waware anu aware iti legal wife so mo ye na aware yakono na nyesa aware na ayetan we say nsem ya titin say na be kodi ani aware ko anya kono
am to what you say ensemble sir oh na so be wari be wie na be ma be fachiri ni oba bi akwo wo pe yeso oba na bre na ye koma no se onu awo no ne be ma na momra no onu abrenti no say be on take over the man's property and I said mine na brabo na wo no awo aware na wo ne be ma na hyase aton wiesu aton pure water aton ahwede no wo de yesie ni mu adan a be ma ne ti baby na ti baby pacho what you say me pacho aware fo mo pacho say aware fo a eti Ghana e ma eti Ghana no mu kunu abrucha awale na gu da bi emu na pacho awale fo nso a omu kunu muti Ghana na ma na abruchi na awale na gu na den na fedu ma me akosia so yeso oti abruchiri e na hwan so na ma me akosia e ba ensem trofo be no ofre se me ba o ntimisremu me benti no so no about that for Ghana ai wa ba me ba ntimu fa camera misi so enu tini edi na tem se en wo ma en wa tuni kwa jeje mu be pamcho me frachi masium kede assume me be na se be me de me ge ba na me de me yere ba ya enko ma enko be ba ana ya pre hotel bi na ekon ya bi egun so se Russia wa nkene ni nye na me be e bia meja no kede e na me ma ba betena ha e na e bia me bo ne ma na me ta free ne ma onu na e yo ban fault dem se ne nti eno na kese me na man fa na nko e bi obeka se bia me wura me no obeko me smart ya no pe ba bi tena hwenkwala me ye de nkwala na ye canton cross hwenkwala da na wudi machi so nti Ghana fo no se bi mo ma ye nduru ma me no na o se bi odobro ni ba ye how many years ni na ma me Akosua Serwaa da Lumba de ni ball nyum from 80s so how many years eti Lumba se na brabo tumpon wa e ye hwan na ma na brabo tumpon sabi Lumba ba na nka sabi o te kura bia sitwa be na akatetwa e da ne kon ho a ene okoba de omudi kwa ye de ageso anya kokun ni enum a enka odobro ni betema wonsia okay mbato ati ase eno ni questions e chesi ebusa so okọ na munyafo na emi peche ene okoka na shikeka enko betena ho okay wantina usa wantina ho wantina so de bia na odo asem na odo asem na maba na info do anya dwuma eye de aben na ehye eno na omo hwe ebe na ehye de obeba mimi ni bi wo ma wo pa ma pie tumi nya bi sesi a wo be hu miri kom beba so do mini bi omo ma okay ba mi so me hu ni se ebi nso wo ho a ebi beba o on twen ma na mbia sa I'm talking from experience Samu what you say it me ka twa say uni bi ni ade what you say ye pese u say do so una kam za bi o kwa wo omo pede what you say man te u be hu abenwa na wo obi credit ni sen what you say enti no sese no de akwan se ma me bi an oba bi ni ku ko shabra boss na omo bra we have to establish the fact say oni be man na bre no na echeso owo ni be man no okay na nkwa se bi secondary school ni bi wie na anu ya no apenku bi de atwitwene maka kaji o wie ya na wakote ho yeso ono no abre obre we nkwa de de bre no pamcho matiase system trofo no so ya nya se bia mo be kan e de gu se bi o ti se de timiga wife di edi mama Akosua Serwaa chi se bia bomusu da bi enye sa ne te e che si ehu se mama Akosua Serwaa wa bre no oni Lumba nyumu kura men kan kwanya 20 eno anu aka say mi wu achi mu mamu wura fi Akosua Serwaa da wo no abre afa Lumba di mbiem no nka e che si se mama Akosua Serwaa bre okay na de ba kan nyina anya sa wa kan nsam nyina wo ne nwum no okay aka ni nsam nyina wo ba ye isle gondensi ho tantra hinsi ho agbogba si ho we si ho Lumba ya jidi wo ni din e bi kwa se wo ko yi a wo so ne nsa na wo ko na so nsa Lumba wo ko na se bitafra che wo ti hwichem enu aso ne nsa seven not hwichem enu aso ne nsa eti se Lumba kwa no kura no ho mfuna makura e gbo no na fi se Lumba ti ase na wo ko show no sia pietu di machi one day kura nka no kura mi mfenye yi na nko ni beji pa na nko no kura nka ni guy ameye wo ho what you say eti se odi Lumba chi kura na abidu abusuya but enu a imam Akosua Serwaa ma no ni nua no ma no be kensem no che se odi oba ye no oba se wo ye fe no search capture but so ma search capture what capture is the gondan capture enye yi odobro ni what capture say just say no just what G is the gondan no unofficially and atanta here no sunabusuafo gum na dey say that Lumba fear what tantra here odobro na yes tantra here no nabusuafo gum so they be that na the car say busuafo tantra ede enko a iti bro my TV station kwari say your doors na was maybe there by Grace TV by Grace TV media so was okay na Poko1 TV so was okay Poko1 TV Poko1 yes adwuma de mu ye bi madi nsam na chia no mu bi no ya according the needed respect as journalists but ana bloggers what you say because e bi no so ba omo nka no pre no
So at ase me we say me pe wasem the way man na wo die wadwuma no wasem etimu nso mo kwa mo nka se de tie na yeso obi die yo hene ba media wo koko gina mu wo ka me se mo nyina mo yensem trofo dabi je se me akonya na mo dia ma me se me so me ka dabi okoka se we say on kasa opa ya se me pe ma se etima me kan na se mo a ene me ama me video no maka ma tuja na ma because said we see ko kan se mo YouTube na nya wo dia mate wo dia for the sake of my me respect me to mo dia mate ase oh hwe ade we na me ma no mo medjon bit mo ma e me ya kese ansa na ma ba mo ba me ya mo medjon be Wid0w Asa won kwana me kwa me bread do but me ma mo percent wow I say mo ma de na chesa kwa se bibi oho okay eza mutimi ba na nyina ye adwuma no ebe boa at least be ma wo kasa me ma no krampa ni beje so ati ase enye se da bia na man be will be on the losing side ni e ketiom so be yanka se man ye circumstance e bi on bibia pepepe aye 100 debi and ya ware de nsemum be che si ye hwe the need for what you say ye hwe the need for ntemu mna ne nyina nka mum ni ye nwane ni promote na me man no edi me hwe e ma be 10 frame fida manone a emu 2 pe na bia ne makoyi emu 8 no na me di o mani me ku omo oh I'm telling you me say course na ba no e ye anya sem ketwa okay so atiase no mo kan mo sembe am person be baba am be baba ntiba ma Akosua Serwaa de we no and Lumba as big as he is no and na open the floodgate na ma mo nyina say hey afa ne ye de ho pa cho atiase it so no ye mo nyina support no am support to say this is the the opportunity betimi dia betimi refrain no say ajom a free sa enhye no okay obi ko ware na wo ko fa mpran no se duro se den onu odi ni yapade nyina che no last week se bi ebisi ya meboa ebiansi ya ebisi ya okay patias enti de be kan say mo me nhwe na asumdwe ba ma abra bom asumdwe ba o mem I'm telling you it is say mokuma emma o ma ware nko ana me ma so mo problem wa ware mso be tire o ma so emma nkoti team legal men emma nkoti de team legal men let's say the way you be magic come on omo omo fe ma no ma mu awo okay patias emma o ma ware I pese on the whole show ni say pese protect our ware okay the Akosua wo do Broni ontimi nyini any case against mama Akosua Serwaa ene nka ware de nka gu awale ade onyama ko say na no about case management conference CMC Cosmo say nka obi pie mu a e say me gra me ba me de kawa bi ba me say me mare nso me ba me de kawa bi ba metimi de ahye me ha na me yes ma ware na aware bi eni ho e ma ya hyehyehye kawa bebre ni nyina ye hurudu hurada sem etu di kawa bi na kawa de say ton kejetia ye nton entu akoto bi no de be kire na de say no kire say wa ware zabi o ya wale obe mafie there be say no so what is see wa wale de bro obi enyi ni nsi nchen mama Akosua Serwaa kakra na matini de mahu odafa opasumbi odonipa en enya we nkwa da Lumba ne nawo e ma fufura da Lumba ne omo ye no mama ne kan kwala ne nyina hye ne se ne ma wo do pacho atiase eye den na wo de oba ye no na madi na wotwe awie na fe wahura si agrom na apumpu bo na so ndo wo so na su kachia enya obi na epe ababawa ne bone na ababawa ne ne ye na wo ye ne ehu se dabi ababawa we se bi adwemoni be kurati moto hu pacho atiase go sensema ekoso na edoso obi anka wo se wabre da Lumba ho ababawa no businessman wo ye o de bo da Lumba obre ye da Lumba just last year na no obo show we kwa na obebu this year no na nkosan wo shows bebere e che so obo yare ben e de hin no so kokwa wo yi kwati za mati bi ni maye we ni sabita flight obi bibia we ni nyina e ye hurudu hurada sem ogu papa ne mo ase ogu papa no eni mo ase ogu da Lumba ni mo ase ogu na ni mo ase edu ba bi kwa no de nsem bia ma saa so hyefuo ye kasa mani se na da Lumba twa odo Broni na ho de wa hia da Lumba twa no pagya no odo Broni so obetimi ekukuru da Lumba emna se bi waja ne na ye gu no ho a wo siesie obetimi se ne de oba de oba ben onya hwi enti ma se kra ye de abi on so ye bi de father e ya na me da bia no ye kan ma ne hye se office mama Akosua Serwaa se da Lumba ka se okay omo mra Ghana no metena ha omo ma no nyina mra tu fi se nka ma me no ma but mo me en kai se mortgage ya mortgage wo ho no e dan o ma to ama me ni tu aka no ayi almost say utimi to dan 40 years na untu anwie ma me no ye nurse yo wo nyina home e ka dan so da Lumba edma be na no de mama me nyanyum to eti ma me na waja no ho abrutime ma na mesusu ano won enkwala no ye de yen eti ma me ne hwe na da bi o mumum sama sembi okay ye nyina ye nya brochire ye beko
na ya de na dad Lumba asoli afiri Germany aba betena ha edientia officers wo yale pa na yare empanifo nye Germany they opened one of the best country mo etimi ma better healthcare Germany can and can better sminu it ka dad Lumba wo yale pa ko betena Ghana this am yet say yale ben say be me appear to nyame fasa ma me yale ne say de me ko Germany akọ me am say me pam ma me emre mi krom yikede government hospital ma na beko obi anko enti dad Lumba wo nyale say de no mo kan enti pepacho mo si odo Broni abere na dad Lumba yale enti yale enum na 16 good years enkwala ani atopa no dad to ne sen anwade no kan na no anyem o se no de enzo enti wa bere enti o de mo face uku ni yale se bi onya dwuma bibia nkoso na watu atopa wo nkwala nsia hwe ababa na ewo no ko won kwa agenda mewo avieti award ye nim se bi enye bone unya so le be ma be de gidigidi bia ansa na obetimi anyi se enti se ne ye ka se bia dad Lumba yare no o si ni so mana wo mesia no award ye se bi be ma no oba da si makura no otimi wo mejitum admira mejitum na me pacho de me pese me nso me kan se de o mo ka se dad Lumba yare no se nko obi o yare na adwuma asem sika asem ko fom ntinu nka se be wo be da wo na nkwala bebrebe yi wo betini amaso. But the fact that ultimately tell we did for the man kakese kura yes 37 years that is what so 37 years and we share that Lumba no me am fast 20 years it we did 17 years no and kwadensia ahochira wan ko bewo okwa emu de enema ben enema afa ama no and watimi ya wonkwa na yemusa mo e wale 40 years nkwa hina no mo officer baba we senko dad Lumba kora ne ti aburuchire e na o makopɛ dan no tim na baba wa wo sɔle akwadwuma e na wo kɔba na wugya ma hɔ na wo obi hwɛ ma enka ba wunsia abempɛkyɛ me se Broni fɛ no ayi do Broni abempɛkyɛ oga bi so na ya ba court nya ti na wo adwene mu no court nkwa wiye no e de na person ka wote enne adwuma wura me da se last week na ba no na a case management conference e ho asem said your mobile file omo fence witness statement na de ne kwan a judge ni behwe so de asem na no ne ba be na ne de asem na ahyase ne ejetua to gidigidi na court nso no enye emadodo a wawo ena enye me mobo ena me ne papa na tena ena se ma wale papa na che okay mo si ya wale wo no evidence no ai but the ye me den se maami Akosua se wada de Lumba wale no a omo ye ordinance marriage 2004 no wo woni certificate say waware enti enu no de abedan court enu no de nkrata asem na ba abedan court but what ase enti ena yensu yagitum se emana ne kire say uni obi undergo ordinance marriage ya obi eni hwa obeba beta wale so a emana gitum but what ase so uni obi ba ko no first one no a maybe asapie tuma wale no obi aye ordinance obi beta hu anu bi keke ebi anafa abia ma me no obenum bi but say yebeji watum so na wo ye yene de nya no kure etiene de ehwe say the evidence before the my lady any court no evidence na court no behwe no wa say dad Lumba yiri mam Akosua say mamu nyina kinkon dad Lumba wone ne da so ware patwate na officer baba we nya dwempo foforo ne ba den na waba obi awale ho na afa de wo challenge onipa na beto na wa nse ni ku agya no adwe papa na ababa no de yesa mo me nso so ne ma bi so atias ma so ni se bia aba se de wo ka so beta obi kunu no abetimi asore ayi bibisa yese ansa na tuo ebeto na wachi na fo ni se bia obi na shele chen obi na talent tina mo na nya hoden ye de wo ye wada roma adwuma wura me da se anse wiase no me maka se mi se ewiase abrabo bebla ankoso ameni pabi ebi no afutufo so okohie obi obetu afutubo ebi kura baabi a otekura no anase baabi pedigree na baba wanadu na ye nkrofo ya omantimi obadad Lumba unu ye mfa kwan bi so ye wu na nim ase eti be pushi ko ene hwe nim guase na dapa nyina na edadi afa ni ye kire nsemu na I am assuring you say at the appropriate time no ma Akosua say wan kasa beba be ye press conference emu odene okay press conference na nkomu ba ho me say na ma me no tubu fi say enti on de on kasa enura ne ma ni nua ma miensa ene ba legal wife ma Ashanti Queen platform so eba be kasa ye and at the appropriate time no ma me bibia beba betudwa eba nsa baba we na futu for mama na da pa daddy so atiase okay ewiase wo hia de obetu afutu pa na wada na se usika kra fa che no because afutu bitimi ma wo konkwam
afutu Broni bi nso timi ma wo den ekwa manem ntimi de me da bia me ka sesa baba na ma me ne ba ye no na obre ne ho ase na oda fo ma me mafom fache me anya de na me pɛ no enne nsabe dadi kɔ ye nya busua ba ko me ma ne yoma ma me yo ba o ma me ma no fam yo nana me somo o suma o fra me anopa wi nura me ba nkam sin kodo Broni ka ne mpagya ne na ne onyam nyamu ano ba we de wakosi akiri na ase de ya wale no wo kura wo challenge capability ben ni capacity ben che so challenge the legality of maame no ene Lumba ware che se abode na dad Lumba etias no wan kokko to anko ka dad me no awunsi antimi ko challenges wa wale akosia se na anwale no ada no anko eno mo overlook ada no ma musa mo anko yes ade afa de dad na open asem ni wie afa kwa de wa bo pa men kufo bi se ne yira kosia se wa maame ma no kokko twa se wo bo ahyawo sane ye no na want bi ense mo kafa ma me no mu na awi amudi akosia se watem na kuma ni mpon ma me akosia brempon abakotri na omudi na tem wa mobra kwazi ambeni oba we wa mobra ba ma me akosia brempon ma e kan ni pense na o hwe oprega se taflache pieto nyina no to bi bro oprega boxu niema e de bre no ai wodo Broni wodo se timini ga wa de ama no oprega akosia brempoma etibi tato anya ze me ne am nenam o tato pieto nyina de bre ai wodo Broni e no chechiri niema kwali sand komo wodo Broni abusu e nana kwumem na me ba waka asembo a o to de bre wodo Broni se wodo Broni e hwan e wa asemi ba o mo che se o mo nim no se amamre mo wanya yele ni ade nti na se omo to ne ma de ba na mo gine tum se omo ni yoba ma na ti ya na sabi dad Lumba edua ba e no ne ababa wa no so awo nti oni ababa wa na wo no e de ne be ye so oni ababa wa na wo dia ene sabi wanya wo omtimi nto aba no ntimi nto abusu yenchire enti ene se saade a at least se ni nua no enso penas no de ne ma ba at least obe brain bi na onim se ne ba otoso mi sa wo de to akosia brempoma wo di queen brempoma. Oh, okay. That's what to me, sir. Oni odo Broni ba na otoso place atadela. Ne ba na otoso me sa no. Your friend Queen Brempoma me say menti fe de na mnim. Na ye musa ne say ne ba na otoso me so de say. O de to akosia Brempoma. Enti ye de na enti ye de na ne de. Ene de. Ye de na ne de. Usabi. Bibi kwa ba unye ko na wate ati domfo. Ene aso hyiefo ni edi na temsa. Edi ne ba se che. Eni bia no nsoma obi a obi na pe no to a. Sa me ka say na no fo am be frɛ me. Ati ase. Akosia se. Oh, sa me be ka de enka so be ka o apitu we de wan kan de na wo kwa kan se yi. Me nka se keke. What entina me hwɛ me ka say yi. Me nko beyond my bounds. Ati ase. Me eti sanity. Ba cho ati ase. Mati ase anti ya me adom na Sh0wdown no se be court ka se wi a be sa ba na ase. Oh, mamusru na timliga wa bi ejinam sa belaba. Okay. Ai be bi e be ko bia ni ejinam sa belaba we move so. Ati ase na mu fi amoko anti. O ko tenu wen. O ko tenu. Za e we do ha na ma sa sanity ya him fine fine. Oh me for now there minim to dey do ha na mo dey akire bi why. Yeah. Na nyo na ya na ukoda Lumba eya na. Thomas so ya de obaduma. Sini ya beba ya kasa ya beba na. Marvin. Yes. Hey Thomas obaduma. Washi kwa I was high court. Sorry. Okay. The issue is case management conference. I know if you want to know Dawson. I will Funamisa, and then any of our Poku or Kati home. I want a chairman. After Pastor Sami, the Etienne. Yeah, me. Okay. The Baba come once. Pastor Sami, and I get you. Also, Kabus and phone home. And after me, Akosua Brempoma, and the Sina Brempoma, or also Eka, the new funeral committee home. After Mr. Kennedy Japan, Kempon, and MPP Kennedy Japan, Kempon, that Lumba the boy, Kennedy Japan will call me by a breathful dinner, bro. Okay, yeah, can't you say so? I say, yeah, that's it. Yeah, Kennedy Japan, Kennedy Japan call me by a breathful dinner, bro. Kempon. Kotoko fan Kempo be 2000 no timidi be 500 billion makotoko 5 billion makotoko on here can accept no o ka funeral committee Akosua Serwaa that Lumba ere ni nia be ma Mr. Bote ma me Akosua Serwaa
Bema. After Mr. Kofu, the chairperson of the new committee, no, a year of a that Lumba offer. You're the boy, diaspora affairs or can be almost can be now Mama Esther and the newly formed that Lumba funeral committee catch also so some of the updates are about from free now I buy edeba ebeju na say on say enche kran ebeju aseri ani nipa ni bi kasa no na be no raise alarm say e wo say yiri ga I don't propose 13th December abusia I don't propose that 13th December that is 6 na dey ka on dey ka dey share no the na otwe achi but then on say asem your court na akwani abedie na ye koba any ade any munsem bebre na so say ebia na 13th December no akoye too quick with respect to say assembly quarter small court na empanifo enka assembly wie enti komo de almost la say kwan bebam na anon beti ase a komo ye bibi mfamfa sa 13th December no ho na nke bia enko echi kakaba no de abusia it is at the discretion